Iryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi inyigo z'inyenza makuru tunambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 z'ukwa mbere 2020. Ku nshuro ya mbere mu myaka 8 umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ayayoboye amasengesho yo kuwa gatanu y'abayisilamu anenga yivuye inyuma leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi ari nako hamagarira ubumwe muri Iran. Mu Rwanda urukiko ruburanisha imanza z'iterabwoba rwategetse ku rubanza rwa Major Calixte Sankara wari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba FLN rutaburanishwa n'urukiko rwa gisirikare nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha. Mu Bufaransa naho urukiko rw'ubujurire Paris rwatesheje agaciro ikirego cya Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi wari wagejeje icyo cyaha cyo kumusebya mu Bufaransa. Umunyamategeko we ntiyanyuzwe, ariko se abaregwa bo bakiriye gute umwanzuro? Twakiriye n'umunezero kwibaza abantu bagirwe nabi mu Burundi, kuko aho twajya kuburana ntitwagiye kuburana kubera twebwe gusa, twagiye kuvugira abantu bishwe, abantu bafunzwe. Murumva impande zombi muri aya makuru. Wari wakomereka ahantu runaka ku mubiri biraryana, ariko kuryinyoho nakarusho. Uretse umubabara ariko ngo hari n'izindi ngaruka zishobora kuzana nabwo. Ngaruka zo ntizabura, bumva rivunikiye kure n'ibice bikikije iryinyo, ari iryo gufa rifashemo iryinyo, ari iyo shinya harashwanyagurika, rishobora kuboreramo rikamuteramo ama infection hejuru. Urabyumva birambuye muri baza muganga muri aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Kambanza ariko mpijambo Florentine Kwizera abanze anyuze amaso mu yandi makuru y'ingenzi avugwa hano kuri BBC. Flor, urakoze Prida. Amakuru y'ingenzi tuyahera mu izinga rya Malte, aho mukuru w'igipolisi muri iryo zinga yatanze imihoho kubera ikibazo citohoza ryakozwe ku rupfu rw'umunyamakuru Daphne Caruana Galizia rinebagurwa cyane. Ayo makuru akaba yatangajwe n'umushikiranganje wa mbere mushasha wa Malte Robert Abela yaheruka kurahizwa mu ntango z'indwi. Yavuze rero yuko Lawrence Kutia yatanze imihoho kugira ngo ibikeneye guhinduka mu gipolisi bibone gutangura. Kugeza ubu nta muntu n'umwe arafatwa kubera urupfu rwahitanye uwo munyamakuru Caruana Galizia muri 2017. Uwo munyamakuru akaba yari kwakora amatohoza ku bibazo bya ruswa mu banyapolitike no mu bagwizatunga, n'amatohoza rero yatumye haboneka ivyagiriji birega abategetsi bakuru bo muri leta. Umwe mu bahungu b'uwo munyamakuru Paul yashimye iryo tanga imihoho ry'umukuru w'igipolisi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yategetse yuko hakogwa itohoza ku madri yafashwe y'umushikiranganje wa mbere aheruka gushigwa ahagaragara. Ivyo bikaba bibaye nyuma yaho umushikiranganje wa mbere Oleksiy Hancharuk yemereye yuko agiye gutanga imihoho inyuma yo gusakara kwayo madri yiwe yumvikanyemwo avuga yuko umuperezida wiwe Zelensky afise ubumenyi butiririkiye cyane mu bijanye n'ubutunzi. Kugeza ubu nta nyinshi aratanga ku cifuzo, nta nyinshi iratangwa nako kuri ico cifuzo c'umushikiranganje wa mbere cyo gutanga imihoho. Mu ijambo yatanze imbere y'inama nshingamateka yavuze yuko ayo madri yashizwe ahagaragara mu ntumbero yo gushaka ngo gucanishamwe abagize leta. Останнім часом щодо уряду точиться велика mu nyuma habaye ibitero by'amajambo vyinshi hamwe n'ibinyoma bijanye no kudendekaniriza leta ihari. Intumbero y'ivyo bitero no gucanishamwo abagize leta mu kwerekana ko hariho umuntu atubaha umukuru w'igihugu. Ibi sivyo. Ku bwacu tugize urunani kandi dukeneye kuguma turi urunani rumwe. Продовжує працювати в штатному режимі.
umukuru w'idini w'ikirenga muri Iran Ayatollah Ali Khamenei mu ijambo yacikirije mu gisabisho cuno munsi wa gatanu yakoze ubwa mbere mu myaka 8 yaneguye cyane leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya ahamagarira abanya-Iran gukomeza bafatanye mu nda. Ayatollah Khamenei yavuze yuko ibitero vya misile vyagabwe ku ngabo za Amerika muri Iraq ari kimenyetso yuko Iran ishigikiwe n'Imana mu kwasi kofe mu maso igihugu yise igihangange ca mbere kw'isi. Yagereranije abategetsi ba Amerika n'ibicu, yavuze yuko babaye abangushi mu kuvuga yuko bari nyuma y'abanyagihugu ba Iran igihe abanyagihugu baja mu myerekano y'inyuma yaho leta ya Teherane yemereye yuko ariyo yakoreye indege ya Ukraine biciye mu kwihenda. Yavuze yuko iryo sanganya ari akaga. Imumva ni BBC Gahuza miryango. Ubutunzi bwa leta y'Ubushinwa ntibwiyongereye ku rugero nk'ubwo bwahorako mu myaka 30 irangiye. Urugero rwabonetse mu bwiyongere bw'ubutunzi muri uyu mwaka uheze ni 6.1% gusa. Uko kutiyongera rero kukaba kwaturutse ku mpari zari zihitiye hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ndetse n'urugero rw'abagura rwagabanutse mu banyagihugu babwo, hamwe rero n'ibibazo biri mu mabanki y'Ubushinwa. Inkuru ya Andrew Walker mwishikizwa na Ivete Kabatesi. Ubukungu bw'Ubushinwa bwibasiwe n'ibibazo byinshi birimo icyo bwagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika cyavuzwe cyane, ariko guverinoma yakomeje kurwana n'izamuka ryihuse mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 kugeza mu 2010, ubwo ikigereranyo cyageraga ku 10%, bikaba byarafatwaga cyane nk'ibidashinze imizi. Guverinoma yakomeje guhangana kandi n'iterambere ryashoboraga gutuma ubukungu bukubitwa hasi mu buryo bwihuse. Imibare ya leta y'Ubushinwa ikunze gufatwa nk'itizewe, ariko kugeza ubu icyo gihugu cyakomeje kubyirinda. Cyakora hari ibyago by'uko byabaho mu bihe bizaza, harimwo n'icy'abaguzi benshi ndetse n'imyenda y'ibigo. Ikigo gitanga uburyo bwo gutumatumanako kuri za telefone ngendanwa MTN casavye imbabazi ku bakiriya baco baharugwa muri za miliyoni bo muri Afrika yo hagati no mu burengero bakoze ko n'ikibazo c'urutsinga ruca munsi y'amazi y'ibahari gononekaye. Ico kigo kivuga yuko kiriko kirakora uko gishoboye kugira ngo kigarukane itumatumanako ryahagaze kubera ico kibazo c'urutsinga kuva ejo ku munsi wa kane. Ikoreshwa rya telefone na internet muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ryarahungabanye cyane, eka no muri Ghana, Nigeria na Cote d'Ivoire abakiriya ba MTN baridoga. Imwe mu maradiyo yigenga mu Burundi yemeza yuko umunyamakuru wayo yari kakora inkuru ku kibazo cyo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu yatawe mu mvuto. Umuyobozi wa radio Isanganiro yavuze yuko atabirego byatangiwe uwo munyamakuru wayo Blaise Pascal Kararumiye yasambishijwe adafise umunganira mu mategeko. Inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yagiriza Burundi kwangaza abanyamakuru, kubatera ubwoba no kubafungira ibirego bidafashe. Amaradiyo menshi yarugawe kuva muri 2015 igihe ubutegetsi bwahakwa gutembagazwa. BBC yarabujijwe burundu gukorera mu Burundi, nayo Ijwi rya Amerika rihagarikwa by'agateganyo mu kiringo kitamenyeshejwe President. Franti, urakoze cyane kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Iran. Ku nshuro ya mbere mu myaka 8 umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yayoboye amasengesho yo kuwa gatanu yanenze cyane yivuye inyuma leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi, ari nako kandi hamagarira abanya-Iran gukomeza bari mu bumwe. Inkuru musasenguzi w'ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati Sebastian Asha muri yumva mu ijwi rya Ivete Kabadese. Kuba Ayatollah Khamenei yabwiraga ibihumbi by'abantu iterana mu isengesho ryo kuwa gatanu bifite ubusobanuro. Ni ikimenyetso cy'uko ariho agerageza gushimangira ububasha bwe nyuma y'umwuka utari mwiza umaze ibyumweru bike, aho kugenerwa isi yose. Ubutumwa bwe bwarebaga abanya-Iran ndetse bwari bugizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Icya mbere yavuze ku bijyanye n'ubumwe, ndetse yemera ko ihanurwa ry'indege ya Ukraine ryateje imyigaragambyo mishya yo kwamagana guverinoma. Ariko ubutumwa bwe bw'ingenzi ni ubusanzwe buzwi.
yagereranije abayobozi ba Amerika nk'indyarya iyo bavuga ko bashyigikiye abaturage ba Iran. Yashinje Amerika avuga ko ari nko kubatera icyuma kiriho uburozi. Ni amagambo akunze gusubiramo, ariko ni n'ikimenyetso cy'uko ubuyobozi bwa Iran bugihagaze ku murongo wabwo ukarishye kandi budafite byinshi byo guha abigaragambya basaba impinduka. Tujye mu Rwanda. Urukiko ruburanisha imanza z'iterabwoba ruri i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwategetse ko urubanza rwa Calixte Sankara wari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba FLN ruguma muri uru rukiko. Ni umwanzuro utandukanye n'ubusabe bw'ubushinjacyaha bwari bwasabye ku ikubitiro ko rwajyanwa mu rukiko rwa gisirikare. Ubushinjacyaha bwavugaga ko hari izindi manza bwabonaga zishobora kuba zifitanye isano n'uru, ariko ubushinjacyaha bwaje kwisubiraho mbere y'umwanzuro w'urukiko buvuga ko bwasanze iryo sano ridahari. Bityo rero urubanza rurakomeza. Ubushinjacyaha bumenyesha Majoro Sankara ibyaha 16 ashinjwa birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe mu gihugu ndetse n'iterabwoba. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Nkuko byari byagenze mu iburanisha rya mbere, urukiko rwa Nyanza rwari rurinzwe bikomeye. Abapolisi benshi bazengurukijwe inyubako yarwo. Kugera mu cyumba cy'iburanisha byasabaga gutonda umurongo, aho uwemererwaga kwinjira yabaga amaze gusakirwa ahantu habiri hatandukanye. Uretse Calixte Nsabimana wakunze kumvikana ku mazina ya Sankara, uyu munsi mu rukiko hanagaragaye umugabo uregera indishyi. Uwo ni uwitwa Vincent Segiyumva, wari umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata ahagabwa ibitero bya mbere by'uyu mutwe. Nyuma y'ibi bitero byatangajwe ko uyu yakubiswe bikomeye ndetse akajyanwa mu bitaro. Mbere y'uko urubanza rutangira, ubushinjacyaha bwagaragaje ko buretse icyifuzo cyabwo cy'uko urubanza rwajyanwa mu rukiko rwa gisirikare, ngo mu igenzura bwakoze bufatanije n'ubw'urukiko rwa gisirikare basanze hari abasirikare bakoze ibyaha bifitanye isano n'umutwe wa FLN wa Sankara. Gusa ngo ntaho babonye abasirikare baba barahuriye na Sankara mu ikorwa ry'ibi byaha. Hakurikiyeho kurondora urutonde rw'ibyaha 16 Calixte Nsabimana ashinjwa. Ku isonga haje icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Yarezwe kandi iterabwoba n'ibyaha birishamikiyeho ubwicanyi no gukorana n'ibihugu by'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda. Sankara yanarezwe ubwicanyi no gushimuta abantu. Aha hakavugwa abantu bakuwe mu modoka mu ishyamba rya Nyungwe, bamwe bakicwa abandi bakabinjirana mu ishyamba. Hari kandi ngo n'abafatiwe mu murenge wa Nyabimata bakabikoreza ibyo bari basahuye. Sankara yarezwe n'iterabwoba rigamije inyungu za politiki. Ngo umutwe yavugiraga wagerageje kwigarurira igice cy'igihugu no kugitandukanya n'ahandi hasigaye. Aho uyu mutwe wanyuze hose ngo wageragezaga kumvisha abaturage ko ubutegetsi buriho ari bubi cyane kandi ko bagomba kugira uruhare mu kubuhirika. Iburanisha rya none ryarangiye ubushinjacyaha butarasoza urutonde rw'ibirego wa Sankara. Umucamanza yatanze indi gahunda ku itariki ya 28 z'uku kwezi, aho ubushinjacyaha bwitezweho kugaragaza ibimenyetso by'ibyaha bushinja mbere y'uko uregwa ahabwa ijambo. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Turagaruka ku nkuru zijyanye n'ubucamanza mu kanya. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Kuri Facebook uratwumva na tureba, jya kuri Facebook ujye mu ishakiro wandikemo BBC Gahuza. Saa moya 18 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turajya mu Burundi. Ndi Prudence Ngiyumva. Ku nkuru z'Uburundi ariko tuyifatiye mu Bufaransa, urukiko rw'ubujurire i Paris rwaraye rutesheje agaciro ikirego cy'ubujurire cya Perezida Pierre Nkurunziza w'icyo gihugu. Bwana Nkurunziza anyuze mu nzira y'abanyamategeko be yari yajuririye icyemezo cy'urukiko rwa mbere rw'irebezo mu kirego kijyanye n'amashusho yerekanaga abantu bica, byaje kuvugwa ko ari abagize umutwe w'imbonerakure zishamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD mu Burundi. Nyuma byaje kumenyekana ko ayo mashusho atari ayo mu Burundi mu by'ukuri, ndetse na televiziyo France 3 yabishishijeho ibisabira imbabazi. Ariko urukiko rwanzuye ko ayo mashusho atarimo ibimenyetso bihagije bigize icyaha cy'isebanya. Bwana Nkurunziza yari yaregeye mu rukiko asaba ifaranga rimwe gusa ry'iyero nk'indishyi z'akababaro ndetse no gutangaza umwanzuro w'urukiko kuri iyi televiziyo. Twashatse kumenya icyo impande zombi zibivugaho, mbanza guhamagara Arthur Verken, umunyamategeko wunganira Perezida Pierre Nkurunziza. La Cour a dit la même chose que le tribunal, c'est-à-dire que la Cour urukiko rw'ubujurire n'urukiko rw'ibanze zombi zahurije ku kintu kimwe. Aha ni ukuvuga ko urukiko rwagabanyije ikiganiro cyahise kuri France Television mwo ibice bibiri kugira ngo rudafata umwanzuro ukwiriye. Ni amayeri kubera ko ibi bice bibiri bitari muri icyo kiganiro cy'iminota 2. Nta bice rwose buri muri icyo kiganiro, ariko urukiko rwarabyirengagije maze rucamo ibice bibiri. Igice cya mbere kirimo amashusho ya video avuga ibintu bitari ukuri.
France Television yasabye imbabazi kubera ko yahitishije amashusho ya videwo adafite aho ahuriye n'u Burundi. Nyamara ariko France Television yaretse iyo videwo ku mbuga zayo za interinete kandi yarabisabiye imbabazi. Sinzi niba ryari ikosa rya tekinike, sinamenya. Urukiko rukatubwira ruti ibiri mu gice cya mbere cya kiriya kiganiro nta bimenyetso bihagije bihari byerekana ko bivuga Nkurunziza ku buryo wavuga ko yaharabitswe. Urukiko rwagombye kuba rwarasesenguye ikiganiro cyose aho kugenda ruvanamo uduce tumwe tumwe. La totalité du reportage et pas seulement quelques petits morceaux choisis. Niba nkumva neza mwababajwe n'uko urukiko rutasuzumye ayo mashusho yose. On s'en fout que je sois déçu, c'est pas ça le problème. Ikibazo ntabwo ari uko nashimishijwe n'uyu mwanzuro. Ndi mu kugusobanurira ukuntu ubucamanza bwakoze kugira ngo budafata umwanzuro ukwiriye. Bafashe ikiganiro bagicamo ibice bibiri bitabaho. Yego birumvikana ko nashimishijwe n'uyu mwanzuro kubera impamvu ushobora kwibonera ukoresheje ubwenge n'amategeko wirebeye iyo video. Intellectuellement précise et juridiquement constatable tout simplement en regardant cette vidéo. Voilà. Muri urwo rwego nyine se rw'amategeko ubu mugiye gukora iki? L'avocat n'est pas tout seul à décider. Je ne sais pas du tout quelle décision. Umunyamategeko siwe wenyine ufata icyemezo. Ntabwo rero nzi kigiye gukorwa, ariko dufite iminsi 5 kugira ngo tujye mu rukiko rusesa imanza. Hashize iminota 30 maze gusoma ibikubiye muri uwo mwanzuro. Ngiye kubiganiraho nabo nunganira. Bazafata rero icyemezo uko babyumva, ntabwo ari ngewe ubafatira icyemezo. Ariko ku bwanjye najya mu rukiko rusesa imanza. Ariko rero sinakubwira niba ibyo ari byo bazahitamo gukora. Je ne sais pas du tout ce qui lancera. Ça, je ne peux pas vous répondre s'il y aura un pourvoi en cassation ou non. Ariko nk'umunyamategeko ufite inama yawe muri urwo rwego, none uzamugira inama yo guhagarika iki kirego cyangwa gukomeza kujurira? Moi j'estime qu'il y a effectivement Njyewe mbona hari ibimenyetso bihagije byo mu rwego rw'amategeko biri mu bwenge byakoreshwa mu kwanga kiriya cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire bw'Paris. Ese wowe wari washobora kuvugana na Perezida Nkurunziza ubwe kuri uyu mwanzuro w'urukiko? Pas encore. Ntabwo twari twavugana. Ariko urateganya kuvugana nawe? Évidemment. Rwose. Arthur Verken, umunyamategeko wunganira Perezida Nkurunziza mu rubanza rw'icyaha cyo kumusebya mu Bufaransa. Nyuma yo kuvugana nawe nahamagaye David Gakunzi, umwe mu barezwe ko yakwirakwije aya mashusho kandi atarayo mu Burundi. Natangiye mubaza we uko yakiriye umwanzuro w'urukiko. Twakiriye n'umunezero twibaza abantu bagiriwe nabi mu Burundi, kuko aho twajya kuburana ntitwagiye kuburana kubera twebwe gusa, twagiye kuvugira abantu bishwe, abantu bafunzwe bagiriwe amabi mu Burundi, nibo twagiye dufise mu mutwe, nibo twagiye novuga kurwanira muri urwo rukiko, kandi twarerekanye neza yuko amabi aba mu Burundi ariho, ko atari ibintu byahimbwe n'amakungu nk'uko leta y'u Burundi yabivuze. Twarerekanye neza, turazana ibyemezo yerekana yuko ibyo twavuze byose ari ibintu bizwi, ari ibintu biri mu maraporo yo mu isi yose. Ariko ngira ngo aho urubanza rwari rushingiye n'icyarusembuye ni amashusho yerekanywe avugwa ko ari amashusho yerekanaga abantu bo mu Burundi ngo barimo bakora ubwicanyi, ariko ayo mashusho byaje kugaragara ko ari amahimbano atari mu Burundi. None mwebwe murabyemera ko ayo mashusho yari amahimbano? Ikibazo cyari gihari, ibyo icyo bandize byari ibyo navuze byari bihe. Navuze nti iminsi yose urubyiruko rurafatwa mu Burundi, hariho abajene benshi bafatwa, umuntu atamenya iyo bagiye, bafungwa, bicwa. Ibyo nibyo, kandi abo bantu benshi bagatwarwa n'inzego za leta, abapolisi, bamwe begereye umukuru w'igihugu, garde présidentielle. Ibyo ngewe nibyo bampamagariye ko mu rukiko. Ibindi rero by'amasanamu, ikibazo cyari gihari ni uko habaye ayo masanamu yasa ku by'ukuri n'ibiva mu Burundi. Ariya mashusho byaje kugaragara ko na televiziyo yacishijeho yaje kwisegura, ivuga ko ari amashusho atarayo mu Burundi. Wowe nkawe David Gakunzi urabyemera nawe ko ari amashusho atarayo mu Burundi? Ingene byaje kuvugwa mu rukiko, mu rubanza,
ngo yakoreshwa ngo mu Burundi ngo bariko barantrena imbonerakure ubwabo jewe sibyo nagiye kuburana kubyo nagiye kuburana ko nibyo navuze kandi ibyo narabidemontre yuko ari byo. None ko rero urukiko rwavuze ko Perezida Nkurunziza yatsinzwe ku kirego yari yatanze avuga ko mwamusebeje, ibyo bivuze iki ku bijyanye n'umwuka muri rusange wa politiki uri mu Burundi? Ikintu kiri historique muri uru rubanza rwabayeho nuko ubwa mbere ubwicanyi mu Burundi bwaravuzwe imbere y'urukiko ataho rwigenga rw'independant. Rero ni imyizero yanjye nuko muri kazoza abarundi bashaka kugira justice nyayo, kugira uwiciwe, kugira uhotowe agire aho ajya kwitwara kandi habe justice. David Gakunzi, umwe mu baregwaga mu rubanza rw'ubujurire bwa Perezida Pierre Nkurunziza wa Burundi mu cyaha cy'isebanya. Tujye muri Ethiopia aho abayobozi b'urwego rw'ibidukikije bavuga ko ubushimusi bw'ibisamagwe bwabaye icyorezo mu gihe izi nyamaswa ziri mu nzira yo kuzimira zikomeje gushakishwa mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Abategetsi baravuga ko izi nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe cyangwa inyabo mu Kirundi ziri gushimutwa zigatungwa mu ngo n'imiryango y'abaherwe. Inkuru ya Karidane Yiberitale uri Addis Ababa murayumva mu ijwi rya Odase Makado. Kubwa Daniel Paulos, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe gukingira no guteza imbere ibinyabuzima byo mu gahinga, uko ukwezi gutashe n'imiburiburi insamangwe zine zizwi nka gepard mu gifaransa ziragurishwa bidaciye mu mategeko, zikugwa muri Ethiopia zikajanwa muri Arabia Saudite no muri Emirats Arabes Unis. Izo nsamangwe zicishwa muri Somaliland zikabandanyanwa n'ubwato gushika mu kigobe c'Abarabu. Ejo kuwa kane abategetsi ba Arabia Saudite barafashe abikekwa muri urwo rudandazo rudaciye mu mategeko batari bake mu misozi yo ku mupaka wa Yemen. Daniel Paulos avuga ko Abanye-Ethiopia baronka amadolari 300 ku gikoko kimwe bagurishije, ariko bashobora gukuramwo amadolari 10,000 iyo gishikanywe muri ivyo bihugu. Abakingira ibidukikije bavuga ko insamangwe 300 zihigwa zigafatwa muri ivyo bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Tuvuye muri Ethiopia tugaruke hano muri studio ndi kumwe na Felenga kwa Felen. Rusamagura ruze? Ndaruzi cyane. Rusamagura rurirukanka cyane, rurihuta kurusha izindi nyamaswa hafi ya zose. Hafi ya zose ruriruka cyane ku buryo uriya murizo warwo uri mu bintu bituma rwiruka cyane kubera ko rushobora gukata uko rubonetse. Niyo mpamvu ari Felen. Nane Felen, ngaho rero mbwira. Ejo mu kiganiro cy'imvura imvano urategura iki? Mu kiganiro cy'imvura imvano turaha umwanya urubyiruko rwabo rwo mu Rwanda, rwabo rwo mu Burundi, ariko bari hirya no hino ku isi, batwandikiye bashaka kugira ngo tuvuge ibibazo byabo. Cyane cyane ikibazo bafite ni ikibazo cyo kubura akazi ndetse no kwihangira imirimo. Icyo kibazo rero nicyo turi buze kuza kuvugaho. Ese ibibazo byabo biteye bite? Ese byakemuka bite? Turabaha umwanya, ariko turaza no kwitabaza inzobere kuri icyo kibazo kugira ngo zidufate kubisobanura. Bose wabahamagaye byose ikiganiro hirya no hino. Fere, urakoze cyane, ubwo ngira ngo nawe n'uvana umunsi uriruka nk'urwo rusamagwe nyine kukirangiza. Kubera ko rero akazi n'ubuzima bijyana, reka tujye muri baza muganga. Ushobora kuba ufite cyangwa warabonye ufite ikibazo cy'iryinyo ricimbutse. Mu kiganiro baza muganga cy'uyu munsi rero Yvette Kabatesi araganira na muganga kuri icyo kibazo. Tega amatwi. Ngiriweho neza. None turaganira ku kibazo cy'amenyo acitsemo kabiri, aho usanga umuntu asigaranye igice cyaryo mu kanwa. Muganga Jose Uwamariya ni impuguke mu buvuzi bw'amenyo no mu kanwa. Gucika amenyo bibaho, kandi uretse n'inenge tuzi ko amenyo agira akamaro kenshi mu kanwa. Hejuru yo guhekenya no kuvuga, habaho n'ubwiza bw'umuntu bugaragaza amenyo ye nyine. Impamvu rero ni nyinshi zo kugira ngo ubone umuntu afite iryinyo ricitse. Hari igihe bishobora guterwa n'uburwayi, ya ndwara y'impungu y'amenyo, kagenda irirya ukabona iryinyo rirasa nabi kandi ntago rikingana uko ryanganaga. Ashobora no kugwa, cyangwa yaba ari nko mu modoka, hari abakubita nko kuri vora rikaba riracitse, hari abikubita hasi, hari nk'abakubita ku bamotari kuri kasike ukabona iryinyo ricikamo kabiri. Hari nanone rishobora gucika
tuvuge yafunguje nk'icupa ufunguza amenyo amacupa icyo gihe naryo rishobora gucika rikagaragaza inenge. Hamase ko mwatubwiye ko hari abakora impanuka abandi bikizana nuvuga ngo hari ubwoko bwinshi bwo kuvunika kw'iryinyo. Yego, ariko twebwe nk'abaganga iyo tureba cyane cyane aho ryavunikiye ni hehe. Rishobora kuvunikira hasi cyane hagasigaramo nk'umuzi wonyine, rishobora kuvunika agace gatoya, rishobora kuvunikira hagati. Ibyo byose rero uko ryavunitse n'impamvu yatumye rivunika n'igihe rimaze rivunika n'ubundi bigirana isano n'uburyo riri buvurwemo. Hanyuma icyo gihe se iyo umuntu acitse iryinyo gutyo nta ngaruka bishobora kumutera? Ingaruka zo ntizabura, urumva rivunikiye kure n'ibice bikikije iryinyo, ari iryo gufa rifashemo iryinyo, ari iyo shinya harashwanyagurika. Noneho niyo hasigayemo icyo gice rishobora kuboreramo rikamuteramo ama infection hejuru, ashobora no gukominika bitewe n'aho iryinyo riteye, bishobora no kumutera ibintu bya bindi bajya bita amasinizite, kuko umuzi ugera hejuru cyane, nimba hahora buri gihe hari infection hejuru yaryo nabyo bishobora kumutera ubwo burwayi bwo mu mazuru. Ikindi cya kabiri rishobora kuvunikira nko hagati, icyo gihe usanga ryarahinduye ibara rikagenda rikaba umukara kandi agahora azana utubyimba hejuru yaryo, rikazanekurizaho kwivanamo. Hari n'igihe rero ricikira hafi ibyo, icyo gihe ntago rimurya. Hari igihe rimurya cyangwa nk'umuyaga ukabona umuntu arasetse yifashe ku munwa, cyangwa ari ibintu bishyushye cyane cyangwa se ibikonje cyane. Urumva izo zose ni ingaruka zituma atisanzura mu kurya kwe, kandi bishobora no guhora bimuteye umutwe kubera nk'izo za infection ahorana mu gice cyo mu maso. Icyo gihe rero yatinze kubyivuza n'irindi byegeranye akenshi rirafatwa bikazageraho rikajegera rikavamo cyangwa akajya yavamo amashyira. Ni byiza rero ku muntu wacitse iryinyo cyangwa se wavunitse iryinyo kuba yakwivuza? Oya, ahubwo ni na ngombwa kuza kwivuza. Uretse n'iyo nenge urumva bimukurura n'ibindi bindi, kandi koko iryinyo ryacitse riravurwa rikongera rigasubirana isura yaryo ku buryo utanamureba ngo umenye ko ari iryinyo ryacitse bongereyeho irindi. Bigenda gute rero kugira ngo iryinyo ryacitsemo kabiri rigaruke? Ntago ari kuvuga ngo hari imiti tumuha anywe ryongere rizamuke cyangwa rikure, ariko hari imiti yabugenewe isa n'iryinyo rya buri muntu ibirimo mbese ubwoko bwinshi. Ni umuti bita composite cyangwa amaproduit yitwa composite, ugenda ushyiraho ukurikijwe iryinyo risa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje kuryivuza tukareba tukabona ageze muri urwo rwego rwo guhita turihoma, tugenda twegereza iryinyo rye tukareba ibyo bisa tukamushyiriraho ibisa nabyo neza. Kandi nanone iyo ryacikiye kure hari igihe baryambika akantu nyine kameze nkaryo bakagacomekamo ku buryo udashobora kubona ko ari iryinyo rindi yashyizeho. Ariko iyo akomeje gutinda cyangwa se ryaracikiye kure bisaba ubundi buvuzi buhambaye. Niyo mpamvu aba agomba kuza kwa muganga hakiri kare ngo turebe aho bigeze, kuko hari igihe bisaba ko abanza kwivuza mo imbere mu ryinyo. Hamase kuriya nubwo iyo umuntu nyine yagize nk'iyo mpanuka agakubita nk'iryinyo ahantu rigacika, mu by'ukuri ntirishobora no kunyeganyega? Nabyo bibaho, biterwa n'uburemere bw'impanuka akoze. Rishobora kunyeganyega cyangwa rigashwanyagurika. Hari n'igihe ridashwanyagurika ariko zikazamo utuntu tw'udusate, kuko hari n'igihe ritavunika ariko imbere ryagizemo nk'icyo twakwita impfuniro. Mu minsi mike ukabona ririmo guhindura ibara cyangwa ririmo kunyeganyega. Iyo rinyeganyeze nabwaza kwa muganga. Hari igihe hashobora kuba uburyo bwo kurihambira ngo rigume hamwe, kurifixa ryajegeye. Iyo bamaze kurifixa neza rikamara igihe rigakomera nk'uko n'irindi gufa ryose banza bakarigira kugira ngo risubire mu mwanya waryo, nicyo gihe nibwo hazamo cya gice cyo kurihoma rikongera rigasubirana isura yaryo. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga uko umuntu afite iryinyo ryacitsemo kabiri ashobora gufashwa. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro ni kwa sanduku amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Uramukeho nawe Ivete Kabatesini, nawe uri kudusingiza umusozo w'amakuru yacu. Gusa niba ari bwo ukira fungura radio yawe nkwibutse ko ku nshuro ya mbere mu myaka 8 umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Al-Khamenei yayoboye amasengesho ku wa gatanu akanenga bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi, agasaba abanya-Iran guharanira ubumwe. Ntaho ku nkuru twabagejeho y'ikirego cya Perezida Nkurunziza cyateshejwe agaciro mu Bufaransa witwa Aristarke Nyandwi ajya ati none Uburundi bwari bwiteze ubutabera mu Buraya. Hanyuma witwa Ferdinand Masaba akamusubiza ati ubutungane bw'Ubufaransa burigenga. Niba utashoboye gukurikira amakuru ntugire
ikibazo ujya kuri bbc.gahuza.com cyangwa kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango. Ejo ni imvura imvano ku cyumweru ni runana ibice byombi yarabona Jacques Nitegeka ndi Prudence Nyumva. Wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango.